kata kuonde magituge. Kawadhi nyime, Obila e kaunti ma Migori ondhiyo miruti ma bandia mitiyo godo e kunyo mula e gwenge ma Isibania magiluwo ni ne ichwalo e pacho ka tok chik. Komanda mar Obila ma Migori Francis Nguli oyango ni gindhiyo achije ariyo mag piny Tanzania mane ichwalo mwandugo e tok chik kaluwore ni gionge kod lesen mapuodho gi tawo chenro makamano. Oyango bende ni giyudo boksi 25 ma pekgi romo kilo 625 mag miruti ma nengogi romo siling milion 9. Ojiwo dwaro mar tiyo e tich achiel e kind Obila kod jopiny e thiro timbe makamagi mag chwalo mwandu ma ok opuodhi e pacho ka. Kuna washukiwa ambao walikuwa wanatoka nchi yetu jirani, na tulipoenda tukafanya ile tunaita ambush, na tukaweza kupata ngari aina ya Probox na watu wawili ambao walikuwa ndani, na ni wageni wetu foreigners kutoka nchi yetu jirani. Kitu wa kwanza tunashukuru wananchi ambao waliweza kupasha polisi habari, na tuseme ya kwamba hii vita ya watu ambao wanapitisha vitu bila ile kibali ya kupitisha kutoka nchi jirani. Mnajua kibali ya vitu kama aina hizi mpaka ipatikane kutoka kwa Wizara ya Maini na Blue Economy, ambao washukiwa wako nayo, pia hawako na kibali ya kuingia kwa nchi yetu. Kwa hivyo hiyo ni makosa ambao kati ya yale tukimaliza uchunguzi wataweza kufikishwa kwa mahakama waweze kujibu hiyo maswali. Kambi mar keyo pi mar Kapsabet Kanawasko